Basi kauza shika simu yangu anatoka kuna kamera evidence nipate tuongee hapo tu nimtumia picha. Nikuonyesha kwa simu yangu. Anasema picha ya mkanisa yao. Sasa akabandi. Mimi iko wazi. Uliza watumishi wote tutatuka ndani. Ukimuita boss unamuita kauzi. Ukimuita nani unamuita kauzi. Kila mtu anamuita. Sasa hivi mimi naona ni basi atakani msalimisha. Niachana kwa yangu. Wewe na niachana kwa yangu. Chunga nikuonyeshe chunga. Chunga uone nini? Kama mtu anaitwa kama ni Blaze, kama ni nani chunga. Utalia. Akasema ngo singu hii simu ya kukazi. Usikie msalimisha. Wewe kukazi ngui simu yangu ngoni yao ni kukazi. Sasa simu yako ni ya kukazi. Wewe wait nimkuonyeshe. Baby yake bauze masimu. Oya, umviriza. Ama telefone bivana amahera ndabahemba. Umuntu adafite ubwenge nashaka kwigurira iki? Telefone. Rero nimba nasigiza kwigurira telefone amahera yiwe akoresha ubwenge. Sawa, akoresha ubwenge. Uyu chama umunyakamenga. Nikukose kwanza wewe. Wewe ndanaishia. Nikuanzie wewe. Sema kama sasa mkose. Nikukose kwanza wewe. Angalia kwanza. Bilianzia kustati. Sikia, kama sina mtia ku profile natafuta nini? Sasa kustati. Kustati unitia ulikuwa tafuta nini? Ulikuwa tafuta nini kustati? Ulikuwa tafuta nini tu nitie kustati. Maana sasa kama wasisikie hata ongezeka kufanya nini? Kuniposti. Maana swali naisha. Wewe, hii nani naisha? Uliza wengine, uliza wao. Kauze why? Lefa simu yangu muuze simu yake. Aishika simu yangu kaenda ku profile katia picha yake. Akaanza niuliza eti unaweza kujisemea au utaongeza kuniposti. Si wewe unaweza kuvisema hata hivi. Nikauze mbona mtia ku profile? Sikia kwanza guys. Mimi nilifuatilia. Nasikia wewe niliona profile yako pako iko kuze. Basi kauza shika simu yangu anatoka kuna kamera evidence nipate tuongee hapo tu nimtumia picha. Nikuonyesha kwa simu yangu. Anasema picha ya mkanisa yao. Sasa akabandi. Mimi iko wazi. Uliza watumishi wote tutatuka ndani. Ukimuita boss unamuita kauzi. Ukimuita nani unamuita kauzi. Kila mtu anamuita. Sasa hivi mimi naona ni basi atakani msalimisha. Niachana kwa yangu. Wewe na niachana kwa yangu. Chunga nikuonyeshe chunga. Chunga uone nini? Kama mtu anaitwa kama ni Blaze, kama ni nani chunga. Utalia. Akasema ngo singu hii simu ya kukazi. Usikie msalimisha. Wewe kukazi ngui simu yangu ngoni yao ni kukazi. Sasa simu yako ni ya kukazi. Wewe wait nimkuonyeshe. Baby yake bauze masimu. Oya, umviriza. Ama telefone bivana amahera ndabahemba. Umuntu adafite ubwenge nashaka kwigurira iki? Telefone. Rero nimba nasigiza kwigurira telefone amahera yiwe akoresha ubwenge. Sawa, akoresha ubwenge. Uyu chama umunyakamenga. Ego mugabo rero. Isana wakamtumia mapicha. Sidapa. Huyu kauze. Yanga kauze. Sawa. Akadanganya kasema kanisa ku profile kasema TV. Nikatia ku profile. Hizi mimi nakukazi nguno moya sijeza. Na sikukusikia. Hata nikuulize. Hata nikuulize. Wewe sasa unafisa kanoko kumukunda kuzi. Hapana msema. Nawe mubaze. Mubaze. Itira jambere avuga ari kuze. Ari kauzini. Akurumba wewe manager amwita kauzini. CEO amwita kauzini. Wewe amaza kuwa magara kauzini kangaye wewe. Ni kangaye. Mane mimi kwanza yona rapa. Cameraman Beni sema. Asa kuita kauzini maranga. Asa kuita kauzini maranga. Okay sawa. Asa kuita kauzini maranga. Kauze unikome unitega. Na wewe unikome. Koma jina langu. Sasa kwa mapenzi. Aleta Umaliza. Uyukuze ameze nyimbeba. Nyimbeba. Sasa yarigeze gufata telefone yanje turehe ibintu byo kutwitiriza. Asa ndafisa kanoko kumatora ba telefone. Ama telefone yabandi rero abafazi biwe. Bamuze simu. Bamugurira ya telefone. Bamuze Uba yari gufata telefone yanje muri Snapchat. Yakoresheje email yanje, inimero yiwe, amafoto yiwe, ibintu byose ni byiwe. Ashobati uyu muntu ni giki. Araswe gatoya cyagiye na nkoresho ya mukobwa witwa Arlete. Urumva je na cyangwa
ndamubaza ati mega adlete uyu muntu kubera ko yakoresheje nimero yanje itabuye umuntu ushaka itabuye cumi bayambite Ni nani? none bari bayimvite urumva rero sasa nguvuga rero uyu afise ingorane yo gufata ari ndabikora boss je yo buzwani gusa sinasize kuri profile na profile nasize wa guys kumte Na profile rapa umukosi wa makomto zali na kuapia na CEO na kuapia na wewe ni kukose sema mama yako hapana CEO tu hata Lefasi wake nampendaga mamangu msasi ni mkosi. kubera CEO la member Mamangu nampendaga ni mkosi simsiga. sitaki kumkosa CEO tu ananilipa ni kukose kwanza wewe na nani wewe na kwambisha kweli ni wewe sema nice umiliza sikia Mimi nakuigendera. nani nani umviriza urazi ko jenda umuntu akunda kuba seriye gusa uyu mukobwa nta mapreve ashika kuri 3 ndaba yerekana kwivyo ari we yavyigiriye kugira ngo anondeze nunga ko ari we yashatse kunca hirya no hino Batu wanatidangashika mimi nitafute kauze mtafute kwa nini? Ndamurondera. Ona nale kugani wangu hapo kauze la excuse. ari kushinda ulitaka uprofite pangine nilikatara mama Umviriza nani acha umviriza rero sasa chekikwa ni nice kandi nasijezo mwibuka izogera ahantu ndiko ndavugishwa attention izogera ahantu umusaza wiwe amubuza akazi urumva Ntako nzoheba. akuzoheba okay Sinaikara. oya uno munsi turi muri happy nitwo turagira Nipangia nyumba. iyi ni defi oya Nani? zo mupangira bishise Bakuzanishime. oya umviriza Anatoa siri. Anatoa siri. muzafisingiro ikibazo cyo gufata amatelefone y'abantu ngenda afite tagura amatelefone ashira akoreta ama Facebook yiwe ama Snapchat yiwe ruvuno museshize kuri WhatsApp ya Nice. ico kintu vraiment je rero ivyo ubishya mu kazi ivyo ni bibazo by'abakozi gusa Ama ikibazo nacho cyo kumupangira izo nice nacho ivyo Jesse nibirashika ko ndamupangira anajisemea Jesse anazivuga. umugore wanje nkunda n'abana Ananikana. kugira ngaha kugira ngo ndavyumve munganiza umva kauzi Bakuzi wanishimejja. Si ahejeje kuvuga ngapanga inzo nice akupanga inzo yanga. Si CEO. None. Okay, mbaiko ka nani hii? Ninde none. Ovyumvise nitatumvise kauzi ni unye tena umutima afunua uone ndio Mabisha ukweli. angalia kama siandikiwe hapa mkichwa Kauze mimi sikupendaje. unanichukia lakini Nagonda kwanga urumugezi gusabisa. ugusura munda Oya nagonda gukunda. none igihe ushari cyo gukunda niki usukwanga uranyanga muri make Shamwebwe rero ndikubaraba neza. Mvita ngo ari kuya bye. ubunyene wumvise ko cyamamagara kauzi imbere ya kamera ubunyene Ngo kawo. ariko aramagara Beni ngo kauzi Nere tubarire yanzo rega ivyo byakuze tubyihoza ariko je numvise ijambo kandi shaka nyene ndarihagarare pangiwe inzo y'amafaranga Nalipwa Michael Fans ilifokia fa nini anisaidie nk'umukozi we ambaje nasi uraheba ntago turasinya turatabura kontra oya na mara fise kumusubiza sivyo batinda kupangire uzosura yari oya ivyo nibiragera kwanza twambie kibazo bishise nice uri umunyeshuri acha kumukarume no so mukaruma je ndabakozi banje Jesse Baje agenda umukozi w'abantu yego ajya mu buzima nibiki ninzira uno musi uri umubosi w'umuntu ejo razo uri umukozi w'umuntu okay rero uno musi nice yigeze kumbwira ati je ndaba kumusaza wanje afite ibibazo bikaraka kubyitiriza ndacambwira ati rero bishise umusaza wa adashoboye kukura gusoma yari kikonta abonye ko ari yagize hesitation yo kugira iki yo kuhesite yonani yo kontra tujavuga iki mugende mugabo mugihe bosi uyu mukobwa ariko aravyitiriza ashaka guhosha iryasije yiwanje yo kuvuga yuko namushiriye kuri profile agaciya zani yosije yo kumupangira bizoja kumupangira bizoja inbox
weka utoe. Oya, Ana simu, amuzie simu. uyu Telefone kuze. yanjye iri kuri Vrema. sana. Na telefone Iyo si Oya, reka. usiingize majukumu mwengine. Uzara amasije yani. Oya, Aya ni iyi masije. sije ubiriza iyi sije ya Nice na Kuze. Kuze ahembwa amahera menshi gusumba Nice kuko Kuze niwe yatanguye yacakurikira nde Nice. Kuze tuvuga amahera. Si akazi. Katagura telefone. Bazi ndakana commenter. Ndio nibanga ry'akazi. Ora Kuze nani Unakula Beni telefone. Beni kupa kamera rero cyo tubara ibindi. Iyi ni deba ariko deba rero bisaba yuko ariko tujajanga muri deba hari utujambo usanga twitayemo tugiye hirya n'ino mugabo umuntu yatwumvise ni kudukorera Kandi ntari. Reference namaze Tutabijua. Banzi ndi nimejua mtaenda kunjia kwa kangoni kama sasa simu wangu kubitana. Nomsi ndakubitana. Nomsi na maso yanzu. Alikuwa anajia n'ikiboko kugira ngo ane. Unomsi na munywereye. We. Nasikia reference. Ndio nimemkunyia ndamukubita. awahaza umuceri Okay, basi Beni kupa kamera tubanye n'ibindi. Wewe rero ndibaza ibintu uravugira nimba wanyoye inzoga urimenya. Ubwo cyo nzi gusa nunyi inzoga. Nicyo cyambere sinzi ko Nice usazwe n'inzoga wewe. nawe koka Ndabona ariko aranyikoka. Alikuwa ni wafangasi. Tangawizi ndio. Sawa, reka rero kupa kamera Beni.